Kardom carving long life kelang ratum doan. Pini dum carving long life team non mat ki do bangke. Ladak just met Langsomepi labangso terang arong ahawar sidolo. Dag la nilipi ke bang na cameraman. Nake Langsomepi L.P school long khang blog lo district west carving long di Kopili Const la pen ke la nilipi ke la abana building bang lo di abana building like a new building bang lo bang di pau somato bang khang new building lo condition la fin lo la so classroom da kon class ke do ke class 1 number la कौन क्लास होता है कटोगे क्लास 5 बान माँ कौन लोग दो कौन क्लास लोग कटोगे टीचर अमेन पिलो टीचर अमेन चीने तो लादा के डिटेल्स के दोलो तमें लादा क्लास KG1 दोलो KG2 दोलो क्लास 1 2 3 4 5 1 दोलो total teacher tokte dake tak total teacher tokte the top teachers tokte di 2009 and 2010 and year lage type of construction puna pang class 5 1 ke do pulte la so building machiu wera building lage na ho le lo class 1 class 5 1 ke do pulte okay puna pang okay washroom lo bon nang tumhan la kichu jun ke midday meal ke nalo na papi nang pipi nalo hanan tuntung ge hu la so hem long ke la so ahem ke dudi lo mapi ke ndo kreb dak lo thank you kreb dak lo lai ke smart mama lo bigi ko bana building pus name la tong se kon ladak management committee tu men final ko athima usuma to marum ki ji bode la batang ke fula lo jo moment tu ne na ahem ru lai bode moment accident hogi lasona ahem ban mokha ke la tum free dang nang po management committee ben council ben instruction do nei na wai tha jo lai a tu lo lai ke mo lai ke usuma ki ji hun mo klo prai pari bode siksa gi jo la ho Las management committee tung tong sekor la na midday meal ahem na paklang ha na ahem na paklang mo kado e mo suma mo itu minta adi na paklang ha laki sun la baik na camera man paya yo law daksi hanan gitu na dim lo to suma do han law hàng roi bi roi na so se bang po muklang lang jo lang management committee to je therak nahi lage management committee to je therak nahi teacher na principal je therak nahi alang litum council ben management na tangka nang lele mati lai ke alang litum che lang dum ne mati ting lar me mati ting da lar le lang tha ko bi bhan sen je sarkari tangka la dum dorma choding cholo council mana pure chok chilo lang litum da management lada ke lang litum salary pen puno management committee tangka da do mati lai ben alang che lang nahi lang tha lada si tum tho lang tha awasta bela hem lang tha pona lang jo ai pin jo nasi tun nang lu jo nasi tun nang lu che therak ni mi ko malo teacher men master men pilong ko chine da paklang tha lam vera hem long si la banga bana building lo hala kimi building lo hala bange KG1 to up to class 5 do nge class enrollment ke do soma class 5 ke do ke chaliyo adi masi geli kula ke pilon da ha class 6 ho da mange kula da dai si do la bange private ne pini chin lo a building grand grand non ta akimia building si grand nahi polo ta grand gre la lo